uyu munsi kuwa kane perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko Ubufaransa bugiye gukura ingabo zabwo muri Mali nyuma y'imyaka 9 zigiye yo gufasha gukuraho intagondwa za Kisilamu zari ku butegetsi. Muri Afrika y'Epfo isosiyete ikora inkingo za Moderna yasabye uburenganzira bw'umwihariko wo gukora inkingo za COVID-19. Ibi byateje ubwoba ko iyi sosiyete ishobora kubuza itangizwa ry'uruganda rushya rukora inkingo zo mu bwoko bushya bwa mNRA. Aha muri Afrika y'Epfo kandi ejo kuwa gatatu perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko guverinoma ye irebera hafi imyigaragambyo yamagana abimukira kugira ngo ikumire abayikora kuba hari abanyamahanga bashobora guhohoterwa. Muri Zimbabwe inzobere mu nzego z'ubuzima zavuze ko icyorezo cya COVID-19 cyatumye habaho ingaruka zikomeye ku bibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Ni mu gihe inzego z'ubuyobozi zo zishimangira ibi zumvikanisha ko ingaruka nk'izi zatewe n'ibura ry'akazi no gufunga amashuri igihe kirekire. Abahanga mu bijyanye n'ubucukumbuzi hamwe n'abashakashatsi bo muri Libya bavuze ko ibikoresho birimo ibihangano byo hambere nko mu myaka irenga 1000 bititabwaho cyangwa ngo bihabwe agaciro.